Salawat aku bertanya tetedu tak salawat seare ate ongku kerong ajunan Nabi mulja ben paling ganteng dari saking muljana abek langsung seneng iya terasa cuma ajunan setong. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo terus. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Selera ajunan tak bisa nyolati Akad dia belum karena masih pengerti Rasa kerong aku bertanya tertedu Tak salawat seare ate ongku kerong Iya terada sama ajunan setong Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Salawat aku bertanya tetedu Tak salawat seare ate ongku kerong Ajudan Nabi mulja ben paling ganteng Dari saking muljana aku langsung seneng Iya terada sama ajudan setong Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Cederona rasana seabang dia Tapi sayang ajudan samakan ponseta Rasa kerong bisa bolong Jabutnya beabdinya pokok pas mesetong Cederona abdina apolong Yang saya hormati Ustadz Rah AA selaku penceramah agama. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana pada kesempatan kali ini berkat taufik dan hidayahnya
kita dapat berkumpul dalam acara tasyakuran 7 bulan kehamilan saudari Nelfaiza Isnaini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Untuk menyingkat waktu, saya akan bacakan susunan acara pada siang hari ini. 1. Pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, pembacaan sholawat Nabi. Yang keempat, mau'idoh hasanah dan doa. Yang kelima, penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudari Nelfaiza Isnaini. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaban wa samsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taksus ru'yaka ala ihwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadithi wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaquba kama atammaha 'ala abwaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbuka alimun hakim. Sadaqallahul azim. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي حسه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عني الصحابة يا ربي وارض عني السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عني المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي
عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذ رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. محل القيام صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فارتفعت منه البدور مثل حسنه قمر
يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ليس أزكى منك أزلا يا الله قط يا جد الحسين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله فعليك الله صلى يا الله دائما طول الدهور يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جاء بالعمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 على محمد يا ربي صل وسلم يا رسول الله يا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama,
seteja para masyayikh, seteja para pengasuh pondok pesantren, seteja para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, seteja guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat seabtina amul ja'aki, kong langkong ajunan semulja Kiai Musa, tor seteja para masyayikh, para kiai, seteja para ibu nyai sehadir nang pasemuan mulja sore hari semangken. Saya tak bisa abdina sebut asma agung epon tong persetong, namun tak ngurangi rasa takdim tertaat abdina dak para ajunan seteja. Sejuga abdina amul ja'aki seteja aparatur pemerintah, utama epon Bapak Kepala Tisah Tanah Merah, terjukan seabdina hormati tuan rumah sahibi hadihil hajjah sore hari semangken, keluarga besar Nyai Hajjah Ahmad Buzainal, terjukan seabdina hormati seteja para rabu hadirin, seteja ibu-ibu muslimat, seteja undangan rahimakumullah. Alhamdulillah ibaja sore hari semangken kaula anjunan takdir sareng Allah, iatinin sareng Allah bisa tapangki neng situng tempat serajah barokanah, amin. Situng tempat sesangat mulja, situng tempat seeridain sareng ajunan epon Allah dalam rangka acara tasyakuran 7 bulan kehamilan dari Taretan Nel Faiza Isnaini Kak Dinto semangken ampun usia kandungan 7 bulan. Kita doakan malarmu kebejik sebeda dalam kandungan Kak Dinto itu tiang kina nak foto sesalih salihah, itu tiang kina keselamatan ben malarmu kejukan bejik sebeda dalam kandungan Kak Dinto itu tiang kina nak foto sema jemper kering sepo dua nah aku nak agama bangsa benakara, amin. Para rabu seabtina amul ja'aki singkat pamator, karena Kak Dinto istana abdina yundang untuk asambutan dawak Kak Dinto wah temui beri pidato. Jadi pada tak kerja juga nggih buru MC ngatoren Kak abdina sangku asambutan ternyata pidato. Dan gula montu pada situng keterangan dalam kitab Asmana al-Fiqhu alal madhahibil arba'ah. Asy-Syafi'iyyatu qalu yusannu sun'ut ta'ami wad-da'watu ilaihi 'inda kulli hadisi sururi sawa'un kana lil ursi aw lil khitani aw lil qudumi minas safari aw ghairi dzalika mimma dzukira. Yusannu disunnahkan sunnataki sun'ut ta'ami atibati ta'aran, membuat makanan atibati jajan, wad-da'watu ilaihi bencang-goncang orang, marabu orang. Untuk apa? Inda kulli hadisi sururi, nalekana andi situng kabungaan, nalekana andi situng kejemperan, sawa'un kana sama saja lil ursi situng baik karena keng bin makabin, awlil khitani dua atau keng karena nyunat, awlil kudumi minas safari atau keng karena datang dari perjalanan sejauh, awairi dzalika mimma dzukira atau selain setelok saya sebut kelak Kak Dinto. Agak sore ada semangken Bapak Jatem sekeluarga Kak Dinto wara rabu nyelamatin potrana Kak Dinto usia kehamilanna ampun 7 bulan. Kak Dinto minang kasitung kabungaan. Apa mak sebut kalaban situng kabungaan karena anak Kak Dinto wara rabu fa innal aulad karena saungkuna anak Kak Dinto hadiyatun ilau, hadiyatun minallah, adalah hadiah sebarang aki sareng Allah. Jadi anak Kak Dinto merupakan hadiah sebarang aki sareng Allah. Untuk pasirah, untuk kaula ajuna. Karena tak langkong ibu, orang andi nak foto Kak Dinto sampai semangken pasirah ambil saus. Orang andi anak Kak Dinto wararabu pang gempang melarat. Mator gempang berbicara proses gempang. Kula tak anjare tak men proses. Karena nikah 7 bulan geng oleh na proses.
Jadi semelarat ni kawara Rabu bila anak kat dinto, takdir wan Allah keluar dari baji, keluar dari alam rahim. Semelarat kat dinto bagaimana bentuk anak. Mungkin proses agak bayi anak gempa. Semelarat kat dinto cara nak bentuk anak potong. Bentuk agak tipu apa anak kat dinto. Bentuk ada ti orang bagus. Bentuk ada ti orang mulia. Maka gulaban panjenengan kat dinto kau tu andi riyadh. Gulaban panjenengan kat dinto kau tu andi usaha. Dak remma kaula ajudan kat dinto bara Rabu bila usaha dak kaula ajunan kat dinto nyap cap barokah nak foto kat dinto ibeti orang mulja sareng Allah. Abu melarat andi nak foto bagus kat dinto. Tak bang gempang andi nak foto bagus. Mungkin saya agak ya gempang. Saya proses nak foto kat dinto dadi orang bagus saya melarat. Engki napa punten? Bentuk agak tiba napa anak kat dinto. Bentuk ada orang mulia, bentuk ada orang bagus. Kak dinto harapan gulaban panjenengan. Karena tak ada sekali lagi ring sepo kak dinto tak ada ngarep andi anak kak dinto pas dadi anak saya tak bagus. Pas saya bisa was. Pecuba in ring sepo na. Tung contoh ring sepo na maling. Ring sepo na kak dinto wah motor kak anak. Ho keniin enggak? Segelap mon. Tes. Pon cukup. Jadi pada Rabu, tak ada ring sepo kat dinto ngarep cuba kan nak foto. Tong contoh, beda ring sepo lah cuba. Tong contoh profesi nak, jelah kalah. Beni profesi napa? Kalau aku nak kat dinto bah kelakuan cuba napa? Ring sepo nak bah titi maling. Bah ngocak kan? Mun engkau maling maka beun kau tuti dirampok. Tak ada. Engkau maling beun kau tuti ring bagus. Mungkin engkau cukup engkau saya cuba kat diri ya. Tapi beun dia tuti ring bagusnya. Ada ring sepo kat dinto cuba ini ring sepo nah. Tak ada ring sepo kat dinto sing ngarep kan nak boton bah dadi orang cuba. Siar ring sepo arep ne situng. Napa? Dak demen nak foto kat dinto setero dadi orang bagus. Maka kula matur ka ajunan berdua, kula matur. Embian montoro andi anak foto bagus, kula mangki dalam situng keterangan. Orang ni ka montoro nak foto na bagus. Mumpung kat dinto ki bede dalam kandungan dari paring dia selamat ban Allah. Beda telok jaran nah. Mbian ring lemangken usia kandungan la sepo la 7 bulan. Kak dinto sambil tirakatin sambil ria toy. Beda telok jaran na montero andi anak foto bagus. Napaan? Tung al mudaratu bainan nas. Mulai mangken palebur mapunga ka orang. Abri kabungaan ka orang. Jadi orang ni kamu lebur abri kabungaan ka orang lain maka para Rabu seeparingaki ka ula ajudan ka dinto kapungaan ka orang lain ni katabungan guluban embian beni kune ka oleh ka guluban embian nape ni ka para Rabu bekal toro na kana foto guluban embian anapa guluba bekal motor sekat dinto orang ala ko bagus abri kebagusan ka orang lain nikah hakikat itu berarti keng bagus ka abak tibi nabung kebagusan ka abak tibi. Abak mun lebur nolongin ke orang lain, benikun abak saya tolong ban orang lain, tapi sampai ke keturunan guluban panjenengan bekali keingat nu ban orang lain. Engki napa punten? Aita buin wah. Talangkong, semisal guluban panjenengan gak dinto itikanin kada ban Allah. Aki pada anak. Orang ni ke bahada bu. Ya Allah, kok je mana ring sepon orang kun. Orang ring sepon lampa. Ring sepon bagus tak pernah nyala kata tangke. Orang yang sepona luar biasa mun beda acara-acara aro biasa ada dengan kandak mapunga ke orang maka anak setiwa perpaan melarat engkok sinolong kan engkok ki engak ke perjuang dari sepona lembek sinolong kok jadi abak ni kemun ala kau bagus ke orang lain abri kebagusan ke orang lain berarti hakikat abak kak dinto para Rabu keng nabung kebagusan ke abak tibi benabung aki kan nak foto karena sampai kapanpun akan diingat terutama sekotu palebur kabungaan abri kabungaan guluban panjenengan montoro andi anak foto bagus kengain ring sepo guluban panjenengan karena beda tabu man asa walidayhi lam yaras surur min waladihi sapa-sapa orang sedurhaka dak gareng sepo dua na lam yaras surur min waladihi jaarep bekal bada kebagusan seebri ban anaan ka abakna. Jadi mun guluan panjenengan gak dinto tak pelak kering sepo maka ja Arab nak foto guluan panjenengan pelak ke guluan panjenengan.
Tapi mun guluan panjenengan ni ke lebur abri kebagusan kareng sepo, lebur abri kebungaan kareng sepo, maka anak juga akan seperti itu ke guluan panjenengan juga abri kebagusan, abri kebungaan ke guluan panjenengan. Amin. Terutama panjenengan mobongki bedereng sepo nah bede matua. Karena ring sepo ni ka gula sering motor, saya kocak orang sepo ni kah benih guneng sepo seala hiraki guluan panjenengan, tapi juga ring sepo matua ni juga orang sering sepo. Jadi gula sering amator kak dinto matua ni juga pada ring sepo. Jadi mun gareng sepo abareng make ka matua ko tu pada abareng. Karena bila abak lebur abri kabungaan gareng sepo, maka anak juga bekal abri na kabungaan ka guluban biya. Keng mun abak kak dinto durhaka gareng sepo, maka yap siap ekotoronan guluban panjenengan bekal bede ase bengal ka guluban panjenengan. Anapa? Karena anak kak dinto minangka cerminan dari kelakuan si mari ekalako guluban panjenengan. Cek pondeng kona lamba mun bede lencak ke maka bede furuman. Ye mun bede lencak ke maka bede furuman. Ada mun kelagot na ring sepo na lengak kenika, cek tak kerjat anak nguk laku mun lengak kenika. Jadi guluan panjenengan ni kata orang boleh makan. Boleh beri kabungaan, long nolongi orang, mapunga ring sepo. Ni kelagot na Nabi Muhammad ni ka ingat nikah. Nabi Muhammad ni ka lebura beri kabungaan. Oh, beri kecemburuan ka orang. Ingat makan ni kambian beri kabungaan ka Pak Jetem. Kabungaan ka pisan juga bahadir. Ingat bagian tim hadram beri kabungaan, mulai gelak nyambut tamu, tek dendean, tega kepang. Gula lebur ngam besaki, gula tak pernah nyutingan tim hadr biasa, buru gula nyuting. Bola nak lebur pernah pun namun bini ancora petang do kapi. Gula lebur ngam besaki, ya Allah yang gula. Ada bagian ibu-ibu muslimat. Minta onco. Allah, alhamdulillah. Gula pun makan ni kan. Engki, alhamdulillah. Engki ja undang nama re asar ka gula. Ya sesuai undangan gula. Gitu deh. Alhamdulillah. Terbarokah ambian bu. Engki bombian si raja barokah na. Nikah. Mungkin nikah terakhir nih kan. Terakhir. Ambian saya beraja barokah. Apa? Jaring orang kita ada ambian le depan kada. Le tepu mulai gelak. Pah nikah. Apa mun tak ada nikah? Saya rah. Jak mungkin nikah depan nikah bah tak ada. Musibah ni. Kula depan. Si api dah tua depan. Mun ka undangnya ka kula sambutan mun bola. Si api dah tua depan. Pasal undang bah dak saya depan. Tak ada bah musibah. Makin bian dapat gula dapat panik kada saya dapat sekali tak musibah api dah tu ke seret ni ke apa ambian solawat tu ke seret keng nikah dapat jadi mun nikah dapat abri kabungaan maka ambian seteja na terima bunga ban Allah ternyap cap ke nak foto nah nak foto terjadi orang mulja nah gula beri na ijazah ke panjenengan deki bila ampun proses kak dinto ampun mau melahirkan karena dentek panjenengan dentek launching junior anu kak masuk ke dalam kak makin gula masuk gitu kak malah oning ke berjuang dari bini wah sakit perjuangan kak kenikah entah nungguan kak keng bini je bah aci nereng laki artinya bah bian bah motor dua pereng laki tandi perjuangan boh reng laki ni kemarin berjuang ni kan ni si beri ada ni kemarin berjuang kapi ni kak sakit, pada sakit. Ada remah, sunat. Bukan ini. Dari gula tanya, gula ni kadang pada laki kapi. Ring laki ni kata langkau. Bago jaring bini. Ring laki ring tak tahu kau berjuang nak. Dak remah mun arim, dak remah perban gandum. Ring laki lama dia berjuang. Napa? Sunat. Sakit sunat. Sakit. Bukti ni je sakit. Gula tanya kambian. Ndak sunat boleh. Jaring tanda bagi gula apa takut gula badan sepo aja kita nada dah senda keng gula tanya kembiang bu orang gandung ni kan melarat napa buntan mara bercucur melarat apa enggak melarat orang alahir sakit napa buntan terong gandung boleh jangan sakit tapi mak terong gandung boleh berarti sakit andin nikah
Bukan gula tanya dengan sunat sakit, gula tanya dengan nikah. Sendai sunat boleh. Entan. Ambian orang ngandung sakit engki, melarat engki. Orang yang lahir sakit engki. Anda ngandung boleh engki. Berarti Allahumma salli ala Muhammad. Gula barang ijazah kambian. Gula barang ini ijazah bendeng sepok. Montoro tulia lahir, paringin kempang nalekan proses persalinan gak bisa. Panjenengan montut aing, ada cocok muda lah biasan ke Romam ya. Ambian montut aing, pah nyari daun kelor. Mon tak tahu daun kelor ngan merongki. Ngan merongki sabak ke dalam aing, pah bacain doa kunut tapi ngangkui Allahumma hdina. Allahumma hdina fi man hadayit wa afina fi man afait ila akhirih sampai mari. Kak Dinto insyaallah paringin kekembangan di dalam persalinan. Empon ijazah kambian kini kak. Tahu sakit ke rumah boleh pak. Ya dah. Empasitung kamaken ni kak. Embo jaen no. Sabak ka anu nah. Pangabora. Sabak ka perut eki kata bu eki sabak. Engki tadi insyaallah iparingin kekembangan. Bon, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini kepada Rabu. Saya pertama, apa montoro andi anak foto bagus palebur abri kebungaan ke orang lah lain. Kong langkong abri kebungaan karing sepodu dua kamatua dua. Karena kak dinto minang kata neman ke kaula ajunan bila abak lebur abri kebagusan ke orang lain maka Allah si bakal abrina kaula ajunan kak dinto kente dari pon apa si ekalako ben kula ben panjenengan. Tan kak buk biarkan lemari ceritain bi kula kok orang ni kamun bagus makin nak poton bakal ditireng mulja pada wan semangkar oleh kan gula mari sering cerita nikah semangkan nikah tawadu bagus tak pernah nyol manganyol neng bede baba mulala tak sombong semangka tak sombong kengkak dinto para Rabu bungka namenin kebagusan bila abu na waktu timulja kadang alebian ben bungka pangkat mak bisa coba ambian walatin buan na semangka ring tanah mira wah ngalak semangka ada ring tanah mira ni kena kuk semangka wah teng-tengak nikah yempen mulja kadang kak dinto bungka gi bede baba kak dinto para Rabu buan ampon teki gara-gara apa? Bungka nemenin bagus. Sabar ke kol pick up tak yon talaki pun tak. On talaki nama ancor kapiro. Allah. Padahal kak disejek pon dokter tak bade-bade gizi nah. Mun bato anja mak semak ke semangkah. Beni beras ngelkel mak. Coba orang dapur ni paling pagridu gara-gara urusan semangkah. Keridu takok mun lang tele semangkah. Dari nak muljan semangkah. Saya paling keridu ban bu dapur ni bila semangkah kombi pah tebel gelu. Keridu dapur. Jabel tebel. Apa? Undangnya banyak. Patai pesan. Keridu padahal kak dinto pada Rabu semangkah. Jawab. Mupah tanda dan bagus sama sekali. La tanda tawadu tanda ke kebagusan. Dibudin pasti tinggi orang ni. Ketas pun lalu sombong. Tanda tawadu sekali. Reng namira bila mulong nyor olatin ada kak dinto pada Rabu pah panso pada sekali. Nyongkel are tepuk senyaman nyor dari atas ke bawah tepukan ke bawah dak reng amba. Amba mak kelengar. Bahawa dereng ngambak marapa toron nyor apa tepuk kekar bindul sabak ke kol pikap ban seromban tinggalin di kaki sabak ke dapur ring dapur ni kata pati geridu mun ka urusan nyor lepah tampong itar cinta dak ring on lawan sekali mari kini ke paki eparot mari eparot mari eperes kak dinto pate ne ekala sabak ke blender campur ban bumbu si lain peteti adonan dibudin keker kenapa sabak ke pengopenan Putun panas apa ya jaring keneng na pengopenan gara-gara apa bungka lah tak ndak naman bagus akhirnya apa si budi na bakak dinto para Rabu makai buah na kak dinto jangan harap bisa diharapkan oleh kita kengmon samangka ada ceretan neng tanah miranya bak samangkai dalam pengopenan sabak kama sabak ke kulkas jelap ni kepahambian bahan di anak ingat ni kan alhamdulillah ya Allah cek bunga anak abcina kak dinto pasti tireng bagus
cek seneng ngabdina ambian bah bunga kana segalangkong nak ya motor segalangkong nak ya barokana be enak embuk bah yang kak titi tera tengak dia nak segalangkong nak ya apaan ban bah mulje ngak dia nak geng gara-gara be enak arok toro ocak nak be enak titi orang fokus ban titi orang peratu nak salambuk lah benireng peratu pak benireng peratu barokana be enak oh jelam sema sakit ni kabar Rabu bila lah anak lepas tak toro ocak keker makin burang buat. Engki napa punten? Engki maka kita doakan kong langkong baji sebede dalam kandungan gak dinto malarmu keban Allah itu yakin nak foto soleh-solehah. Nah apa kak dinto si penting terselamat. Engki empan. Terakhir bahambu senomor 2 kak dinto bara Rabu selain abri kebagusan kak orang Kulaban panjenengan selain abdi kabungaan ke orang, nomor 2 montero andi anak fokus, andi nak foto fokus, al-ihtimalul anin nas. Al-ihtimalul ada anin nas. Kenapa al-ihtimalul ada anin nas? Iki kak dinto mara Rabu, sabar nalekane isagein ben orang lain. Sabar nalekane isagein ben orang lain. Andi sifat sabar. Kulaban panjenengan kudu andi sifat sabar. Terutama dalam adidik anak. Kula mantora. Orang adik anak ni kok kudu super sabar. Pacek sabar. Ingat mbian ni kemarin. Parak lah tak ngidek tedung mbian pun. Tengah malam kol 2 kan. Okey. Ben ibu bisa tedung mun se kedua tedung. Ibu ni kebah bisa legah ngidek tedung bila se kedua tedung. Serah anak benepan anak. Mun depan anak kita tedung, anak tedung tak bisa. Anak kita tedung, apan anak lah ngitep, pada tak bisa. Jadi mun lese kedua ni kepada ngitep lah. Keng mun sedua ni kepada salah situ kan kita tedung, bahaya ni kaki. Anak ngitep, apan anak tak ngitep. Apa sekelu geng? Anu buat ngapat jadi anu nang tenang. Iki sapa ora gula bentar nikah ijak ring tepak ka anu namun bah bentar ring mate tak ring lopot kenengan gula. Jadi ijak ring lah kala bagi nejat berurusan ku ke ku ni. Engki tadi. Anu barak lah tak ngita tedung mian bare. Anu tangi malam engki. Bayi ni kebiasaan mun tengah malam jaga mun gulaku ngita. Anu ni untuk malam biasa nawain. Dikar mian sabar. Saya ngajak sampai antokaran. Jak sampai antokaran. Saya bini kau tu sabar, mian pada kau tu sabar. Mbian si kau tu jek sabar. Pengerti keperasaan nering bini. Anak aku lama motor beni kempolan banyak bini antan tak langkong. Entan gula. Wajak ring gula laki mamah tak aku kambian. Entan. Beni kempolan banyak. Keng tak langkong. Perpaan rajin panjenengan mari alahiraki. Kak disojek lesona. Kak di mah pengopora kak di masih kita bisa ngita malam abali kita nyaman ni kan kita wah pokoknya kapi badah ni kaki leso pikiran leso mental ni kak gula minta tolong ke panjenengan hibur sambil kerjain anu karo nang tenang sambil anu yo anu napa saya bini ngosok pahmian pada ngosok giampon tahun le tinggal pada sabar anu karo galak nang tenang biar ke mulai tak kuat dah keluar muntut wudu macam solawat biar tenang masuk boleh keluar boleh masuk boleh terus baik tanya ki ben pak jetem apa mak keluar masuk jong anu okey tadi tenang menapa beda istilah minabi nang kedokteran minabi tak galep baby blues minabi tak galep jadi anu jadlah ada fase-fase seperti itu dikal galak nang tenang biar mun bisa biar anu ajar gempen lo kak mbok maki gula pada gula ku ki ambil datuk malam kau 2 ki gempen anak engki kita ngene ngentar kembun anak engki anak gelo bukan bener bu engki anak apa segelo jadi pasabar mbian bajak sabar ada mentera sabar mbian pada beri jimat bi gula mbian mentera sabar ni kan ni lam alif ni kata oleh latina la iya la torot. Ni kemarin banyak yang nyapot ni kemarin ya salah kapi kau orang lah dok cocok sekali padahal embian tibi ni kau suruh cuy ngak nikah pendapat orang ngak nikah mau ada orang nyapot ni kemarin mak pah ngak dia tak torot embian basapa jak kalau ada anu lelengki ni ka anu jong ngak nikah jong ni kamu ngak nikah ada istilah oleh nak bayar
engki jadi embian berdua si anu jak sampai anu mun bisa jak sampai pakai ding kasih bini anu karena perasaan nereng bini ini luar biasa kan yang bini ini ke perasaan pada bahan kaca sekali pecah untuk sulit dikembalikan kembali kan dia jadi anu jadi embian jadi ini tahu orang embian ani kocong anu cong mun tak cocok embian empon bian jak gel-gel lihat orang embian tidak jak guna orang pendapat iki napa punten jak guna orang pendapat mungkin beliau kak dinto lebih pengalaman anu dikal anu karena makin ni caranya tak pada ben sekona mina bisa sekona timin bila ampun lahir bisa langsung ditulangin makin kak dinto secara ilmu kedokteran beda fase-fasenya beda istilah MPASI 6 bulan ke atas MPASI mun bagian sepo-sepo keburu tuli-tulangin nang kui kedang tuli-tulangin nang kui bubur kan iki maki engki mun bagian senakona engki jadi makin beda istilah MPASI umur berapa ke umur berapa ini masih butuh apa umur berapa bulan ke umur berapa bulan ini masih butuh apa 6 bulan ke atas baru boleh untuk bisa makan ini engki anu makin pon zaman jendak bingkeng jen modern ampon mun lamba main not tanut ni kaki saya makin je pon dokter tanut gak bisa kurang baik untuk anak jadi anu macam-macam makin jadi embian anu baca sabar tenang bismillah pokok situng daripada yang selamat ban Allah mbon sekak dinto malar muka kak dinto pada barokah nah malar muka kak dinto pada manfaat benaptina bekelen dari Pak Jatem sekeluarga ngaturaki nama tor sekelangkong atas rambuna anjunan kakak dinto tempat memenuhi undangan abtina sekeluarga abtina tak ketuan bebalesan papon apa malar muka Allah saya malas sekalaban balasan saya sampurna dengan iringan doa jazakumullahu ahsanal jaza wa jazakumullahu khairan katsira saya paling terakhir abtina ngaturake nah bila bada kekurangan bila bada kalobatan nyoon apa ngapora sesobung batas karena kak dinto minangka kemampuan abtina sekeluarga munterno dalam ate tero nyampurna aki negara ambuna ajunan karena ajunan jek sampurna nasa mangken ngestuaki ka undangan abtina namun kak dinto minangka kemampuan abtina ban kak dinto minangka migdar saya paring aki sareng ajunan pon Allah nyoona pangapora sa kak dinto dari abtina kurang berlebih nyoona pangapora wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq doa benian ajunan paseras mana Rendi dan Nafaja kita tutup kalaban doa nyereng malar muka papangkian kak dinto tetia papangkian se ridhain sareng Allah tetia papangkian se barokah seteja se hadir ajunan mentergi paring dalam cengomor seteja se hadir hajat ajunan menteri bataka hajat mun seteja se hadir nak boto nak kak dinto tereba tetia nak boto se salih hakong langkong kak dinto saya selamatin samangken pajik sebede dalam kandungan tertetia nak boto se bagus ajmain bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultani Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa lamatil qabdatir rahmaniyah wa afdhalil khaliqatil insaniyah wa syarafis suratil jismani wa ma'dinil asrar rabbani wa zainul istifaiyah sahibil qabdatil asli wal mahjatis sani wa rubatil aliyah manin darajatin nabiyuna tahta liwa'i famin wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyayta wa yumita wa afnayta wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma fat walada ma dama fi badni washfihi 'anda syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama Allahumma sawwirhu fi badni suratan hasanatan wa thabbit qalbahu imanan bika wa bi rasulika Allahumma akhrijhu min batni وقت ولادتها سهلا وتسليما اللهم اجعل صحيحا كاملا وعاكلا حاذقا عالما عاملا اللهم طول عمره وصح جسده وحسن خلقه وأصلح لسانه وأحسن صوته لقراءة الحديث والقرآن العظيم ببركة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب
بالآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن أحسن إلينا وللحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم أصلح أمة محمد. اللهم فرج عن أمة محمد بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ميسر يسر، يا مدبر مدبر، يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم لنا بالخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sagak dintah diri abdina korang berlebih nanya ana pangamar Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.